Bibia boko. Yesu adum. Yo. Naraba. Ohenini. Na what is saying? Eja adum ho den se pito obuchia no. Yo, pito obuchia nso de ho den. Wese de tetara ho kwa na kra nya asem ketwa. Tien de no ho de de pa. D4. Judge 1. Ye amemba nyina adwane o. Judge wa dawruma. Oba mi wi amete ho akere o. Ne me bi ka kwa na so ja. Enu mande de bia na sikwan. Na amemba adwane. Adenti ase ye we ba ye ne omu ni kasubom. Na obetira kunya so penum skai. Wa hunyim bia no, na me hwe me kwa die na test na semba maje. Because wo hini ni so mu me ho akere me. Na sem kesi besi popo brimbri besi Ghana boko asumje kwaso eye order in court Ghana man so mu dawase ene adefefa oye mamu adwobreo adawruma adwobreo ko nim judge mame so mame me say we kan wa aba hasan miensa but 5 times imprenum but akraba akọ wo no me but na we wo ban wasem na obeka na na pese e ka to en me no sa na e dey yinenim Uba wasam unkobo adwaman unkoye hwe anything bra munyi nanim why na obi ehu wanim na to da bia mo madwuman ye bre mame asem no we ka won premium bachan de ne siye na de ohwe wo ne no wo fefefe wo nwale bi kra na ohi bi ehu Cape Coast na na yire hwe ho fe Black Beauty ene de akra no afra mo go school bachan ko de radiasi me pe wasem wa wuraba wo ho me pa cha ye ni nkomo borne tofa why so ma me pa cha me da se ni akwanya osade ma me biem me pa cha me ba ha sei e de masem betu anim se me ni abrante friend Francisco go kwawo o free enchen ko 7 years no my is can do 1000 timi de betu anim mo frɛ eno no sujutum na ye ba no ne mba intina no ya wode etwa mu ye baaye mu frɛ no wa amfa obi anso amba bi ene ye kɔɔ intina de kyeɛ no mu ye sɛ ye nkɔ ye bɛkɔ school mu hɔ no intina de kyeɛ no ɛna me frɛ producer sɛ ho ntoto ye te sɛ na o se ne dwa ato afo na ba nti o mu se ene fie ye nhia nti entina mpa cho mu aba yo nti Mr. Kokroko na ti we so for mama pa chan yo eja Kokroko amen odinu ho na mo se hwe me hai me wo Qur'ani me wo Bible ena mo obodu ya apede to Bible no yo ye Kristo ni de adwuma no be ye mra mame anye koye chinchine twintwan ba cho fam sani fan page akosro sani fa na fun an fa to silent white teacher me pa cho me Kokroko Fran on sani fa me Kokroko Francis kadumechi me Kokroko Francis me kura me some Bible asema making nukretrodo kontompo bi anim onyame boa me order in court yo nana Kokroko we de wada roma said ye wo yire obai asie ni wode asembe da ye de ye ta asem ye nta nipa ti na akoye den amayen ti sofo mo kra ye se ombebe school na asebi ye se ano ne anu hia nso a entotun bi e ma asem a ye bedi nkoma ye bedie de wo be ye ne be ma na ye tietia amayen wantwe ne chinchine twintwan na sumdwa aba sabi teacher ni de ne obi na ebetu fu se hweba wonim de sesa we ababa we mpacho hia na obreben Pastor madam for ene de mama near US school say 2008 more na this year and awo be mu Pastor den na montemte na me was school na they be me neti they be always be ano me ba na me ko me ba be school na me ba no hono ti mo na akazakasa ba mi ni ntem na ntem ntuntemte ye na Sompa Nkomo na osi 7 years ni obani ni 1000 cedis ade ba ko bi amanije wo ho medical na wakasa fon so pen ase wo wakoma bi a emre bi te nipa sa na ya na me momo ye ma obi a benefit of the doubt bi ana ahochire bi wo ho nye se bo apaye te me pese ne no se sunu ye hu ne wa na nkoye twintwan oyiri se vie nsu ni woni usika 1000 no kura bi wo
Mami pacho endokre na sika times me send man na ya na me nyele me ncheke January ya krampo no bishanu we buakwa me kwa me friend ni say omra na me nyeska kakram dem le be manu na man say and man ne 150 na me 1.5 pacho na so trade a private school pacho public enti na oba no say wanya 7 years na wo ye teacher ni na akola ekosuku na oni baby okosuku unto buku unto pencil unto krenyoso unto suku atade na wo say sano Nana Francis ye be ne den egu ahomekoko Mami to be honest wanya ade honestly speaking asem bi wase ye nwa ye nimu wa makola wa bere sabai wa pa say etiti ni kakam mensu beki mensu wa bere enti say no waje atum se no kore akola ne hwemu ne nye papa akola 7 years no de aka chine ne ye bebre say way forward no anything in person me bebu sa on fine ko si ya ne fa de ye pa ne say di for kwa brejere we bu ne bu afu san say wonyaya kama nunu afichiri utrum afi utrum akohweso eno efa bibia ma ye pe solution we teacher ni you enlighten unnim de here say we ye ma wo baba ma wo ban ho fe ye hu akola na ne hu so ye crash hu akola no bia wo ani bia e be hu sakore wo ye crash bi na wo free suraba ara na pesa oba na bra boy basa Nana Francis Mami kabibi kire ni na wo yiri waboka na ye hu kwa ade ne be faso Mami pacho we na ye ahokyere eni tine mani ba say ma ginyina tum se de me ma nya ade na aba say no e bon pa say nyankopon be bia yo kina nyame adoma bosmesum bia na sky wo bia no de wa koma no baki so for mama re uku kanu no wani je hu ana onti ase say mama mpacho kasa say die onum kasa za me pacho owa ho brase kasa mama owa ho brase kasa oso fo mu se woni me kasa mama ha de obeje atumu na de school mo yenimu obeje atumu za sai obeje pene no sana ye nko na wo se ne ba ku mienu asofu mama emma biem kokroko yes wo kira de wo san eton ade me mama aba ho akọ school mu ho yes wo ton paboa ana Somewhere 2018 me de no kodopsu ye mama letter me de koma na me hu no na me ni scan so am de be chesi no me de letter no koma ni star ka chen so ntimi nge letter no emfa ma nua no nyesa ne sister ndi okasa odi ka ono nkobu akotopa ena me de teda na wo behwe na wo ye obi a abodi sabi ni trum blaze a me de teda ye sanka bia na ni beba ne ho so Francis mfie me to me bo me homoden pa se ebu akwadwuma me ton ade no me ntimi nko biem se ono na enye sky wo de ton ade enka ye mienu nyina ye ba me nka se ba ne fa no me de ba ko pe bi nka ho se de nka me sima kuma mu pise me hwe me ba no oboa me asof mame enka ma ye mo wodwetire no nka me wo bi January am ya admission 1150 a month be me 150 canteen 100 cedis what the time month na a year 3000 oba be si adadwuma na me ye menya adwuma bia Francis entutu e se won twempena mama wo yire wo oba one ne ti wo ma wo hwe wo mo o hwe sa ma na wa wo mo mama wa wo bia ma wo mienu wo me ba na chi eni da ho no pese o di mabro bra de wa agigi ada konwa mu no asa me ba ya me krokro wo no afa na wo yi kiss no de ba na se wo no wo wa fa oba eni na wo mienu na beki wo bai na ye pani but we frame Rahel me wo no ye pani wo bai na wo ne ma won ai wa wo mienu a kira wo wo hwe ni status a wo posti wo ma o hwe wo mu se do obetimi na wo obi de wo pe no no ye pani ni waja ne sa de bra ye nka ne ba bia ga na me na wa wo be ya na fa kodru ba bi na twom ni a kekere bi jamla na ye de asoa wo ade na ba makra ni ani ya papa de wo kan wo ma mienu ti wo mo nidi ono anka sample odidi odidi abotre na muso mu me ma na me broken heart na ba abotre eja hokroko asama mi bayi kan wo nidi wo ma no mo nidi 7 years ye ni 1000 cedis odidi da o se wo choro so beti master 2022 my 100 cedis the whole of 2022 100 cedis 2021 me kai sika ode man o se ne 100 cedis 50 cedis 100 cedis o sika ode man 2021 and do 400 cedis even 2020 cry ya very buy
me foresee ya me call mind be on mind the free one sana once and the headmaster na send 100 cedis ya we you mu ba covid ba ya lockdown a obi efo it said de ne ba bedie no na mintimi nko echima said dem ne ba bedie no wan fi me Francis me de obo ne ani de ma said de be ya wo betimi wo be boa me na me nhwe me ba no me pa cho Francis wo be wo ne tena wo ye wo bone ansa na montemoti no ko boy adwaman ofa be ma wo wi a wa de me ba chele na just kwan ansam a wo keka so ba bi a wo ne tena wa ye obone nti asa me punish wo de wo kan gay wanya obone wo ya ho no kra na nkopew but akire no ba o kan story na fe wo na fe wo no do no afiri ni mu ena wutu gya no ena woti ni ba bi wo se wasua adwuma kra me bo a right ma pon me ho wasua adwuma tumi apon ne ho eti wo yo ba wo hia push kakra bi a wo behwe ena no na me wa ha na na o mo kasem bi wasem penipa me ko bowura ho abai wa ne se boy ne nko ha dan won tu school fees won sanfa busumi si camera no won tatade wo je 30 million wa panam ko bowura na se maami e won so support ade bo a ba be ma ne de wo he ti be ma ne nya sa ne ma wa nyina no wo so mu a wo he na wo de nyame e wadom wanyi wo ba wo bo ne ho so bra why wani mu bude me bude nyina ye tie sompa wonye yanka me masara masem odra import say asema buy we you can say whole year bi we see code ye nyina 100 cedis eja ye ne den na ye mapani pay na nanso mra mu bi sa so na mo na mo ne ba na ye nyina ye nsi gina ye no ne ya na ye nko ye nimpa chew ye ne den odawro koso yiri se wa dofsu kura na je se oto no wane asitire mu enye ya adim dofsu nyina wakọ wa resign me tio Francis say ye endey ma me pacho na de me kai na se bosumi sumbia de bosumi so sen na wo de ma oba no ko bakrata me pacho mo ni 300 cedis Becky Rahel, mama what's it 300 you? Mama 300 no obeto boost. Because me check here school mun kwa 250. Enti say me pa mucho mo ni den say me fom so na say all first school de nkwa na ma fa fie ana boso me 300 no books nkan school bag nkan pa bwan nkan uniform nkan ho. Papa, ono yiri said your yiri senior wati o si o first school de nkwa no wa fa fie ana 300 no book nkan bibia nkan. Nko mama wo da hospital kwa fe na onfa akwanda hospital kwa mama onfa adebra akola no mpe na na eno na me pese mu bisa ne mama se won mpe na o se o no fefefe o akola ne na ye gu form ne sandals o shirt trousers na o ya keka chem ena no nwanwa se okosku ni mama amfa na ma but also mu ye revision tina ma amfa na mba eja Francis wo ba no mpe na na ampa cho me pe no na pan se ne peba ampa cho na mo de mo bubu ato pan wie wo wie a ya na mo dwane no na ya na mo pesa mo kire se nyina ye tie sompa mo tie sompa na o se sei wo so pe no e wa chai na se ne de peba ampa cha ho chenti ne mani ba sa aho kire ne de ye se amane ame we 22 ka se udidi enkra ne so didi mama me hu kire me no e kire me sen wo so de bosum so unya kakra bosum enso ma me nko pebi se ma mo me ho so bosum so mintimi nka se me goja banga ko diska enso me force entikrate de wo kan entie ye ne de mumu akase o mama ta me ma bre aw abai we de ye na Francis wa wo mi enu ntimi ka me ka wade ni bom mama me po me ma nko munye se chi de no ba hawo enti mo hwe no me bai mu amopɛ no mu wi am mfrɛ me na me nye ne ho ade ma ne ho dwododo Francis me tie wo 93.1 FM adawroma Sompa FM ma Mary te ho kakra na na bante ho na fi yemra papa yi metrans ne yenhwe de e kro oyini me dase maye style bi kakra Francis anamoa wetunu as a teacher o ma me teacher ena mte ha teacher bia ni wa oje less than ma men kase 1005 a man less than
mame pamra sa kra na nya mfie nsom yeah mama mpacho 26 no nya 8 years ai sa kra na nya 8 years this man 26 mpacho ese me ni nyina June me so kra me no date of birth the same 26 you do ha mo bedi kasa enti se 1000 kra na wogia enka at least enka emu 2% de enka eba akwada ho da bia me ka se ya na enye se feska bebre bibra wo akwada na yemso wo no kwan ho de but eno nkire se feska bebre bibra ba kwan a mofa so eyi mo ani kra no eno na ya na ama ema no omo ayede akoma asore na afe omu tutu omu didi mu atam ne ade a ne moya enti emi say mechanic on his part say negligence epuo bi asena push bia ni baabia obi anhya no bi enti so oni oba na jai dia asa akwada na ha wafa no ho adi bi wa hunu push bia na sese momo a bibi say SC dia me gidi ye say oto okra na ni atete na ni aba no ho so kakra esese akwada no say dia judge odi kan na dia aka wa emfi aka wa akwada na ni mini suku semu ewa eninti me gidi ye say Francis ani aba no ho so say dia tro say na ni ba ne ho so no enti say wa make push kakra say 300 which is 3 million a month mesre ababa we say obesom kakra na Francis wo ka se ahokyera me menti ase ahokyera de obi ahokyere no but we manage enti se sa 300 ikura bosumi bia wo betimi de aba mesre odode bia mouse ka dede bia mouse ekwa animu no na watu na aboa ama akwada na brabo aye kama se de be ya daache ubetimi de onsa si obu aka se mebani na bibia sabi ututu ntomagu so na wo beje oyo oba nso se de be ya wo mfere na ubetimi agina timi aka se me na me hwe me ba ama sa abre obi nso be de e ba beto aso oba kra de enru ba bi na obi to aso ama eninti ebra wo de aba ha de Francis wa dawroma ni awo ka no emenko yesa oba no se ne awo kan mananimu Saudi bi be kan ho se wo be gina ho mananimu na onwu se eye bibi nti na sesei pa de wo da so ye teacher ni na boso me so a wo be gi sika beba wo nsam de fa akwadai eka omma ene oba na wo hwe no ho na ono nso percentage a wo sa wo de man wo de nyame de dom wo boso me bia mu no wonso wo de adom no na asumdue aba na ni medase nanaba yo sofo mame meda wase bebre em se Ghana man e wose e sori bia na akwanya no wanka wose kunsuo ma o ye adwuma amen nyankopon hyiraw oheneni anokwa sem se ya ade se mekita handkerchief ana pocket tissue anka me super so ohwe se meni ase atata ya Sompa FM me wira hoa to the course se nka obey gina ba bi na e kasa nka be kasa bi asabi wo kan menu ye echi se be ma yenim na be ma yi admit na be ma wo sorry a wudidi wonom 8 years ni 8 solid years you knew 2000 me pa chotie so ye o chire ni wo Ghana ha you have so many benefits and advantages mo amunim seven previous mo time no so what you say just a wompe business bia and networking marketing business I would ready and shame sales executives na dinyina a teacher can do it as well nti adentina teacher ni utimi tenase emfie makom wotwe de boni oba ne ye ne sesabio oja ne homa o wankwa ne ho de na afa ne fo boni a wo ye ne se wo so akoda na abosome makom kron akoda num ne nofo atwe seven periods enu echi no obayi ahwe akoda emfie makom wotwe teacher you cannot tell me this ya ho kire nya ho kire eye ni da ho boni ye sebe suba bi num Ghana for mema binum se ye mu bi kohia wo ba na se oba no yi na komam ema ye na afa ne se wagimi in all no ye nyina nim se oman yi mra bi wo ho a enhye da nkyekere ye Ghana for mema te se abrochi ga wo sa bre wo salary ne meka wo nsa efri waka no mu straight na ko ba ne ho child support samra no besere sa ban famra fi se metena se na mesese ye nua no mema bi sabi anida ho bone pa edu ba bi na meka mema asem se ya
obi a on hwe me da anadwen be ne say platform ye manya follow me na hwe say de me because me papa di kan wo emma kane na me hwe mema binum time de pa o de ne emma de tena ya na me were kura ho menua wo timi kan kire me say wo yere na chi kura bi kura wo ni mpena wo mpena no kura wo ne wo yere na chi say na ade ma no let's face the fact here oba na wo ne tina wo na wutu no sese bro sese bosumi nduru na kura na adi bro salary. You manage and do something aside. Said you betim dia support wo. Ahokyere ben kwa na ba. Sabi anwansina ni hwe kura no eden wo posa ne nsem. Nti boni oba na ya ne se 7 previous na wo ye oba wo bere ni moja ani na nka ope wasomdwie. Kohwe be ma bi ni oba bi ya wo. Otua de bro so still oba no man asomdwie. Wono ananum asem ene de lady betena kire say this lady is just a peaceful woman. Every responsible man will love to take such a woman. Na wo wanya no na wo mo treat wo chese wanwa no wo ne na wo so so a wo ba wo hwe na number se me di we twa to na Ghana fo nyina te ase se wo ba eye wasede se wo hwe wo ba na wo ba be hwe wa ye ni munyam hye ma wo ba no enya compulsory tie me wo ba nya wadwen se we die me hwe wo na ade ne ba ye nti by force e wo se wo hwe no because wansuma enti mame mesere me nuyen na masere wo bi a wo tie ana wo hwe ye nse se ma wo me basa bema ma se de se kwa bia me fa so a mawie me se so ama akoda na nya baabi asi no me ye den me ma nya baabi sinti bema wada roma wasem na wo kana ye no te se de wo kan de wada ni na ye firi ayo de sinipi na ye hu kwan a wo de nua ba no e fa so de mo ase o ma se wabunzu oyin ni me da se me nua be me kwan baabi so baabi a menene eya adwen kakra bi ne gi a wogi ne mfonso nyina ato mu sanse nye nipa nyina na ensem bi se nko ba ye kura no obetwa ntro bebre ama ye kura ya bre bebre ansana wa ba clean etie ho no meka se wa ya ade wo suro nyame kakra ne bible na wogi ye no na ne sainti nye se na wo suro nyame ni nti na tra no afa ne ho adi esanse ejade wona osunsum kata ebaso enunti na asantefo wo mo gi aware a ye mama amefo ne begie no ye meja ene betene mu no etie nam se osunsum kata abofra ne sunti me nto idea ne se ena ahokere sebe ahokere nso udidi o teacher ni nso de wunim de mokra mo teacherfo emumu bebre obi o kra woni school fees sika kra kwala bi yetimi kra teacherfo ni bitimi egege esika e de hwe sa abofra no we nso de eye wa wo de etimi srawara ayi teacher me pacho mane nye te se bi ejafo nyina na enye ejafo nim bebre ye ejafo papa sebe yenum bi kra senkanya ejafo ni bia kanya ne senkete yi so hono ene nkwala nso a da bia ya na eyi o motokone saa no bebre no ene bedi yie esanse ya na nyame ani ekunsa amofra no ye pa enti eja teacher oba no ma wani nkuni ho na wanhwe ya na bia sabe di omugu fie wono mpo a odidi bi ma omudi no na bia wo ma meye nipa wo expect so mo meye no na bia wo de ya wayi wani ene bia wo be ye sa nipa no se ne be ya Father's Day enkrofo timi toka che papa no ye betimi atobi na ye de achewo ene nen so mi susu se menya wo ho se bia 3 million no tra ya ka ho enfie nwotwe nya mfie ketwa eti misraw wodi ye papa ni munyamfo abayi ye se abrewe ko akiri emfitira aba mo bi hia mo nkomfitire ne ye mpesika kakra emu eduo na misrawa ye mfama ababa no 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 nso emfante ne ka onye ni medase mutie sofu mame premain judge medase answer me kasa no ablanti wanyi 30 million to amfa ma baba mpatara kanya de me manako no de yeah ka akra no wase we yeah back me das you because on say bla muyeku omunye ku ni ye because na me na mabom to blaze say onye okwa na asa me a ankati che me say the koskum won mo a wo ye bema me ye bema ye nia na ye pege bema kokoa akra ba kama she da bo mfi wo ne wo ba ese kama bo mfi bo wani hu ewo oskum ho atwa bejam me nyina bo tutuo e kwa dwemboni wo tirim adwemboni wo tirim
debia me come as say be me bia wo ba ni wan hwe ne bone aponche pe me na me ka che so ye be ma fo ba na wo ba na wo sa akra we su nga ni wan hwe na wo ya aponche wo ni aponche pe eti wan ka se wo gina we 8 good years wo de 7 years fatoto wo ni aponche ye zen menye wonim troka se sabio ekoma bia ye twa ye hwim adwumponi na kuru an sesa na muawo na ye bi nua ba ka betim ni zi afa ne so who told you se kofu obi banane ne nkwada wuro no ho na ni ko nyin se wo wia ni wo dan ho fa wo ni church ni ko ase wo ye ka che oba me da se mu fa che me because eni me bi won ma time mu magana for me mahu se ababa wo ko she oba na mpana ne nyin sen dibi ne ko me no ya adene ba wo nyin sen na so wo ba wo ntimi ka che me ko brembo a na me minister say yam ka we ka me ka che opreka betutuo me ko wo nyin papa judge ankasa bre me nyina oje me na ka che wo nyin papa judge ni bi betra wanchi wo nyin sen na so wo nyia won ka sakura ni wo me abefra be ma na ba ni wo ma kwantere saudi free wo begina ha na nyame na bo fasina ma me judge me nyambusuani baka me bomfia me wo se ne sa ko fa oba fro na ne dana ko wo a wo de nkotoje be ko wo sisi obai se bi na katua mi akasa no me to me ho kire me wo nyale wo donku wo don boboa wo don president adin boni be ne kuta wo dini be ma na mama duoti mama we no mko mapa no manya bi obe krakra say wo di opa na menyi scan to asem me kobre bo be mo akwa I will tell you because my friend put focus on me na you do be fam na kwaso wo be man 3 million debi ni me bi o me kan ko nche ni pa na emwo ni pa no cheje wo dawroma me pa chofa champa because ba kofa obe ye papa banyina ba ye papa ko nche na asem ye hia wo o medas e ko ya fa so ya baba we la no no be kire yen ona minister kamja jodo be fa ka wo beti wo sumpa e be bo na hama podi fo ba e toja mu me ye reseti ye ho be maka ma ogina ho ya nyame adom utimi nya be ma de to bi ahemu no wo ko wo ba se meje wo so so tira de judge nne nwanwa no unim se nura mesi dia ni mu kire wo ba dia wo nyene kon be fa so be kon akafo ayi me bucket wa 5 years ye gine 4.5 makotua 4.3 aka 20 cities ya pamno se omna meje ana medium ni ka kotua zera meba 20 cities o na what to other makura to 8 good years dressing who share the big that social media for ne to bro Jesus Christ who share the big that pant who share the signature that who share the poboda be matabu benye we libi o maka say we tabu kase ba be makochoko koshoko kasim billahi kilib koshoko pa because be ma we me yese memma sasa banta we kani kwase kwa nyakopo twetu onim oba bia bo se bia ka wo dwane because ni adwen papa wo ba be mana no ba ye nyina ye tabli no kwakwa no kwa ebo ne kom sabne ne kwate kwa na anopo wata se wo ba ai na ye nyina tabli ne ye dina bo ko ne wasode wo tori a na wo didi na wo hwe obi na wo ye kwa kase na nya adwuma wo so chade ye before fasi adana mu ye man ye man ye yasa before fasi eti unua ba pa na obi ye ni se ya eti ka be jadi ka be tiase wa ka se unua ba pa na obi ye ni se ka be tiase order concert party my lord na chobra na yentie wanu asem dwa to ano ne ye de fa wo so na yen ka de ye be kana fe yen hyenhyehye ohini ni adazo a obia esi peni de odue mate mante pacho ultimate trans e bru ana ana wada ma bebo odin a kire yen pacho be de ana kwabra bona yo yenya ne tie sabrantie de ato abefa wo so na ye nyina ye abatai so obewo ba to wa wasene mu ba na mfie nwotwe ene busumi ayi wo mu yi obani 20 million de no kwasem ni emu oya se abrante o ka asem o kan nyina se no kore sa 3 million no so de ma oba ne busumi ne de eno no oba ne busa ho asem na sa mfie nwotwe no ye pese ope bibi e de pattern ansa na 3 million kura ya baso na na wona didwa to an ba e ba wonti de won so ka e fa sem no wada woro wani mu fede na am yanko school mu me da mo se o mama konya se me so me trans na me ka bi fam
The mestre ni say me fese ba say the most agi efeso eni agi pa mo ya di panyi di bi tu na na se be dan ele so ya ba monim the mestre ka kran say akora no wafum pa fum de wafum betie nyina be kra ma e basa ntino mestre say James say o kasa no with this worker say na kuma no say that was ropa say no say sro mungu ni emam kakra na say enya aba yeso ene ne be kasa asadi yeso wo ye ni nyina wo ye no be ma hwe no ayi bibia kama na ya to ye say ne mesre mu say mu aye na akura no wafum fum de wafum ti mesre mu say mo sumu mo mama kuma aba fam kakra ma na yesu ekwan yesu yen bet nda kasa na futu yesu yede manu bia no so afa yo nana ebedase eta wakonya nim na kokrokumra Francis Betransi Yenina yes why kasa ye na this is Sompa 93.1 FM why nya bai wa we difficult and said the ma Mary mu nyina aka ne nana baka 8 years die yentimi hwe ha se prapra to ho na bosome ko fa 3 million bre no se wo hye da mani ska bi kakra na wo de support ni business no a wo ye no na beboa wo a because ebedu ba bi no bosumi beba na bi ama tisi wo yi bi di aboa no ahunu se wo die wom na se kura se me be ma no 3 million bosome wo bra 8 years ye ni 10 million 20 million die mi gidi se me tena ha na me so se sore kwa na me ni abai wa me bai me ni na ni yi eti ye nana se ono kura wa me na fere obem wa ye wa se de ye pese utu wanum tuo pe kakra e de so na sene na odeboa Sompa FM wo se dey bra wo to o ma o signal na wo shoot ma no o kisa na se wo kan e na wo bu se wasam a wo shoot this is Sompa 93.1 FM anya sa wo no bisa me se bende enti se no wo unu aba na se wo wale no abi me ne sister penny na wo woni bra sister penny na wo na woni nya ba se wo hwe no wo ni nu aba no hwe no me hwe ba me ni ha eyo why bra Jago 93.1 FM say na wo de ma ba no sa na wo 3 million bosome no ya hwe ho asama ka because entumi ka say 8 years won fa no ufa ho di sa na bosome ko 3 million bre no wa ba we wa bere wa da woro ma ye twe Wutie ohinini adazwa. Ma pacho pacho ni ha de munyina ha ya ntu Wutie sofu mame kai munyina ni mo ntu agina this is Sompa 93.1 FM mo nkutu agina no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kakra sisa wonso benya wayaris ana wodia no eye chidi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana make am for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia e hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nim before mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Naminti ubenya wayarisa. The glory belongs to you. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso di 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You will seek our ZPay agent a ben wo. Netia entity kitwe bi pe.
yiwu sika abie biara a wopɛ a ɔhaw biara nnimu sɛ wopɛ MoneyGram a fa wo mobile na bɔ *270# Yɛn nyinaa wabɔ option 7 na wowie a wakɔ yɛn agent ahodoɔ pii a ɛbɛn wɔ akɔyi wo sika yɛn hɔ no nea wopɛ na yɛyɛ bank for bɛpɔn na ZPay mobile money deɛ yɛbɔ hɔ abere biara Jimmy di akwanya bebree a akwansidie biara nnimu na emom kae sɛ nhyehyɛe kakra wɔ ho wo medi ho yaw paa o na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kɔfa mu o medwunso so a mete yaw na sɛ ne machika sɛ tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure medwunso ntentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kura se wan hwa stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 ɛne Tabita ya pomudini Ebusia ene adofo bi no mudi wo no ma wo This is Sompa 93.1 FM. Yenhwe ma wo mu ye general manager Ora Tofi akwa ni nua ba se friend waiting ai auntie odina woda pa nyasem ketua ne bra Tofi akwase osre nyame hira nyina de ma wo se wo nyame nye wadoye na wo ma woni ubra so aduane de odun sabeka bi enye hira pomudin enkwa ewo mu edoso en osre de ma no Tofi akwani aba hip 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 hooray edase momfa de eto aso mre aye nkoyanim ade na mo ba na magege aba anti mebela santi nsunie oda friend sister amado bia me sister no me call down ne ho na me wo me ma me free mu yi ne ho na me tie enti sister man so edi na woda wo chena ne san say o chena ye ma adwumenti ye ma no happy birthday in advance mam say wa sister ni de wo na wo kasa no wadanfo enti anti me ben so chena na woda esre onyame hira kwatenti anwodin wo mu wo nyini no hu ne nananom na num nyina ntutu abobɔ na bifo ye dia hira no ane ono so edien no na afi mu de contract dia mojeje baaye no so mo fanto aso owura Bismarck ensu kireje abo wetumi se bono ni abrante complete because so ensu kireje abo de doma doma mani mo asase paso odi na wodanti ono so yesire nyame ne kwa tentene man so nyame nka no ho no ma de oye mampoku ya se ne mpra no yo enya esa odi wan ferehwe to mi enya kukudro ka mpra nyina kire o ma me nimpom yo bra eye why ami hirawo na hwe no so yi mai edamase ena we ye Mrs Sarah afiaboache ya ma me Sarah koba ne baba ene wonu su di na woda anti maame Sarah na wudi wa woda yi onyame fado ye nyina nyew omo wawo mie kwan foforo ma wo odom ne asomdwe wo mu amen ebusia ye de asi na ya beto aye nkomo no so emi sempani fokutu agina wo maba Nana Francis moko ye mo pa chomi dasi mse yeko ho abrotia ni de nkomo na mesre se 3 million ya kwan dende oban besuma mai ena manji loan so bank na sikaya ne ba mensem ni so oje yan so de bibi obaye wani bi me pa cho de bi ayo te ho de mfemi tukan kan oje na amani bi no so mfanya adwuma de na waji loan e de ye de for Fred mfa so brew Francis ade a wo ye no ko social media ne so a teacher for bebre so am my disappointed
ade a wo ye no enye ne loan wo beji top up account wo teacher for the say the tatam oye na wada roma na no nsini ntie no ja yo odi mo wanu sie me pa show say e ba ha say no makontana ya kwa jana ya mfaske bia we una sense so benya tazi amaina sense ko ban besumu amaina tazi enne mo de tazi amba akonta so mu ne na wo de sen abeto so say bibi so no na so na now the day ndanda no kakra on va nada no tazi mami tazi dia no dine Mutie sofu mami premai. Ohini adazwa. Obie tie o. Oye gentleman tini nua ba se na are no. Ah na unyante. Mo. Me na matu ho ana ba yi na. Me na matu ho ana. Mo. Waji no na mo obi a nipa no kwa abuchira. Te say up to now no nyina won tene nka. Ah wo hwe ne ba sa nya me dey no. E ba cho me no. Me no. Me ka che oba se me amaba mu no. Bibia be kama. Me hwe me dey mu no. Sa na me dey me. Mo. Wutie ohini adazwa. E ba yi na no. Ene o se kabitu enu awo. This is Sompa 93.1 FM. Wutie ohini adazwa. This is Sompa 93.1 FM. Wutie ohini adazwa. On say waji lo ama obi nipa na dwane ni nyina nsunsanso because won hwe oba nya me be mo aboka no baabi eti akonta 1000 no wo mo de ma ne na kire mu de bia beka mo nya ne 2000 ma no wate ejajai ji lo ni pejane a fa tutuka de me say also we mu no do nya aboto kakra ma na obehwe no Rahel Sabi first na na bi ma no krasa na wo kemanim to ma me anim na bi ma e kra no na wo ye wa de kakrakra yemfe ye nintu akontai na yenye ne number kwa wo krom de ne number sese o se hwe no Rahel o se hwe no 2000 no de ye nsom obefa oba na ye ne yenkobo krata sese ye wi a ye kobo krata 3 million a month no ye bo krata to so sabusumi bia o de ses kan beba na ye nhwe brei so mama mpacho me dase nka me ginidi o last week no na nke be share Tuesday ena na fam se watu kwan enti en fa share Thursday na ye ba no me frɛ akonta ka tell me se watu kwan woni ha wo akra enso ade chi fiada no say no akontai Rahel sana onim o ma issue ni afen wa bamu eno se yen hwe no ana ho no so mpe eni da so kra o ma no kire se wo de wo ba no be ka ne ma ho asem wo ka ne bra mpa cho se meti ase asa na wo kire wo de wo bai no na konta bai wo be fa na ka ne ma ho enti ho no de ya de a ntu de se abra na bamu no me pesa me force wa ka bibi no aka se me kranka me nye so fo ma me na ye nyina ye nipa wafum me pacho wafum school fees on carry yes asolim asem ni ye wia no wa wie wanya fum waje fum so atum akora no ne ho ensem wa aka no ne dogs 8 years ogina say but class 2 to the enre ana me pesa me force adaro ma ye mre ne so eko ti de obeka no me pacho magiatu yo edase eja fesika ne bra Sompa FM Wutie ohini adazwa. Abetwa ma se bia no no wanya o se me de send ene ye bia se mo ko nti o mo soli mo ne sofo mo kwa bonten ho na mo nya hihye ne sada so de be ma ne momosu o se mo be ye den yo wande de abaiwa no ebeboa no ena kire mo nya ma me na me mochi judge pani wada Roma emse minua be yedanase e was anyi ntum ya waje atum yi na before o mo be free studio no me pese boga no otie ni yi se de waye no se wo kan na no a emwa ni mom se ya se free na kuma ma nyankopon so be hira no emse mamiti obi a wo outside o kasa obeso obe mu a obetimi abo okwa bebre so
even the one time you be crow betimi dia bro no e betimi ama aboa ma wo de beso so ho bebre nti sebe imperials obi asebe onim na even was ye nanim o TV so and it is on social media ni bebia na ose obeso akora no mu de mesere se ye ne ni nkomo yi na onfa ne kan ma se de o kire na because no abai wa hu na konta no problem nti so ye de pian sa akora no hwe be koso se be free be nkumo ni fon ye de mre ma me ya wo ne fre ne yemi so de kodron be ba fa bia ku so nti ni 0551 931931 0548 931931 ye fa afrefo be du na yenya rahe ye monko la one. Hello so mami we bonashna we wa bo ibonashna me pa jo ko no yere mon trance ye fa course no ya na masole na mtedi to mo ja wi anon be kwa no moko so mami kia so na Sompa no so mami mo oba na baso wom se 10 million iswa na niam mu ayedi ba de manu o so be he akola na on also 10 million mo na me bi teacher ni say who is teacher ni o ba school fees wo tue bi da 8 years na bibia wo tira ade no obi nso ba school fees a o ti bi pam no so nko di school fees mra na be ma ni bi gu be ma bi hu pa teacher ni a wo tira ade wa uni oba wo uyo oba oni ti na Father's Day ayensi no ye hu ye so ye ofati ye ofati e school fees now de oba no uni oba ko nyim 9 months awo a uni akola no e be de na ko gilu a obi fa nyane e ka be bia no na obetwa kosa ye ke bia ma we ni no ya akola no ben ka se ube chati 3 million ti uli akola no so na ye ba police ade fa wa no ni na me ejuma that's so Ibo. Hello Pachodin baby akasefri yeah very James the free on market yo yanko yeah better idea wanya dia kwa kana di mageni mire me dia kama kai mageno na man ti dia no 500 to be ready to need you about hello Udin baby akasefri Mtacho Mekasefri still ni kukuelewa mama yangu atie fotio ni yake ni sana mera pa na papa fobi no mistake kana ya pese ya weshi on Father's Day ana Father's Day do ana mutaki ya weshi on Father's Day uni oba anyem awo 8 years uni ya oba ni Father's Day ni nya da menya bigya papa fobi ni mtese da munya Father's Day bigya na so asa nto be he de ani o make sure so be ha akala na nya sa dia o brana akala na ne ma mi se mo be sa bradi ma because when ma o yon kwa ntwa kwa wonso twenty e so to asa akala ni so be he dia se o se ama kan o hwe mo sa nya sa dia o bra ma na ne pa se mo ye udu abona no ya yedin hello 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 Pachodin baby afrefri hello di baby akasefri hello Udin baby akasefri sana mananchi ngasese manzubo nsansu yo yankwe Mtacho Nini abema na wayade so jini mfonso tu. Kiesena da se. Oba na geonya no onfa ni sai. Ko dikura nya ni sai.
Yes, no funny. Sompa FM. Yes. Hello. Hello. Would you baby are free? Me free tapa. Hello. Yet you can teacher in Okasoli. Me say teacher in Okasoli. Bra, ain't you hona casa why? Me say person business Okasoli na. Okasoli auto collection. So Okasoli change auto collection dia. And yet that's what we have na. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. You watch me kasefri kwa. Yo, yanko. Me Elizabeth. You watch yanko. Ebia to me say ya. Na say ya ma me kofa kwa no when you 12 years. When see school there mother. Na say me no go school here see e be chine. Ade no oni papa. Na go school. And me pa madam natural no we got here. Some one day Mr. Rana and Yammy from so a bear man, a bush and fun of a fan of course. Tia Finema Cofa Madiaba, Yamaka and you be square me the Madiabaco. Yamina Vinipa. No coffin about some employed. Me coffin about me to embrace a man tonight, a hot 3 days, send me to Trini cinema. Ah, where you are singing in our saying, what about singing Apro? Ah, and it's Apro. Nay, money dog. Nay, money called from Codo. 12 years when see school them than singing I will to share. No girl for make some of the people when you can say one what then papa school was catches a school for so being so. And I'm saying one day that is in any way that that's a red lawyer and so be a Jumakasi to me, my Manako school. And I'm a my dear. Hello. Hello, madam. We did baby. Good afternoon. Afternoon. Paper show. The Casasi domain. The firm of you. Then may I was the way I was just a him. I come there for minimum. Miss Ramuana. Nippon also minimum. When you not so many years, grandma, what just no, when you move it, you know, hey, walk, and another other shop. Scarlet Babam, you know, Yanka, on Sunday. What was the brain? One on again, and come. Mammy, it's young any day. Mammy, Nabutrani and Cassa. It is young any day. The bank was you know, not a teacher, New Year said double out. And he says, say, any day, Yaman and Co. And first Canaman on Fanquana, said you okay. Sir, Madam, follow the abandoned shot. And he say a banner day. A shot, yes, Lama saw your dear to me, sir. So, Fisto, obey a shop and a planner, the after the daughter. And he Miss Lamuala, the Acano. And 1 year, or 1 year more. One no family, we are so shall buy a wow. One shall buy a what teacher near which radio subject, your boy, you know, Hoka. And what's all yes, Jumano? Why do you boy Hoka Panzer? What shall be a trump idea? Hello. Hello. Good afternoon. Because I see. It's still reading. Me person make can say. Nyabani nyina no obia no odi abra adagwafo eno wansi girai enti mesre no on no starting fee there be no foodness obobuso at no akobobuso so papa no so your trufo a after some time no na trobesa enti nyama ka kire no onye ko mu no onye no nhade onye ko mu no onhade. Yo, yedasi. Rahel, 1,000 in ye. Eno de bosume ba ko 300 nenso aka ho eno suni. 2003. Francis Kokroko. Sema je kan nyina wutie. Efere. Enim guase. Se teacher ni wunimu de. Wujina nkrofo mani mu kire o made na wo ba.
wonim kwan ofa so ko school on say bi mu kasa wo boa wonye hyemebo said yes send mu guasie we eka ebi nsi biem hye wo yere na hyemebo why na menya akwan Mami. Right. Michelle was say the AC no bi nsi biem abona ma hyena no me di so kama na mami so me da CP say asemi ne ba ase no bibia to di me shem bo say bosumi so bia 300 no mati right the papa ya kan yentie na so pem na ye de mfa mpaebo entai na chi wati so mamba obi okra kone ono be kontokwa na akogina koto ngotwe manso wo adaje akofa lawyer nti na nyame yi yenso ye se ye mmerem yenso sofa na eboro ye so a na ye de kɔ nyame ayadom ama na twati a twagu de abatwam ena wo kan bi wanye ena wonye ena wo sister gina wa wo to ebo ba park sui ena wo te wa waye din wo de rahe yemfa ni nyina nto yachi na de hwe efri enne akuri empire bonko awate na se de oyo ba papa na wo bo ho so na wonim nyansa no onyame obeyi boafo bi amawa ebi kura bosomini bedu na nkodwen ne 3 million ne ho na nyame nti na me bompa ye nso ama 1000 ade bia wo de koye no onyame ma ne nya bebre na emfamfa so mra wate abaya ka wakoma to ye na me baby bia fefefe wate mensu fama na ba no fani sika mensu wa pepa woni mpache mensu aw yes yena ye tie sompa meso ye suma right mensu semu difu ewo we me pay one area so for my pacho me da no beja fo nyina ase sa asem kire me so no ma boa me because you said na me ne ni da so bia me da mo se me hweska iso ebeti wa mama me ba ne yatena kuma se yensa nkwa krasi bien mama ne ma se ma so me da mu nyina ma se me wa number eto dia meje makwa kwato mo anope ya me ba bedi ma se wa na me yale me tie me ya mama emu no adwo ya ni koto ka minya sika kese bi won nsam da makoto so boro aka ma mi kodi eso abetina wo so abemedua na bo ne ndi oboa wa bia so ede ya bedi me makokro ko Francis na me mama medua ne no e mo me menu me kwa me ntwe me wodidi o day in court ena efiada me wodidi nini me se wa ho brasie nti onyame peyi be ma papa bi ama abrochefo me ma mo hwe yen amodo yen a de on ho da ho kwan fra me na me fa me bayi ma wo me wo ye kama na ba wa we your ba wa you ba papa de anya da wa dwen pa o me hwe obi mfom uri eja me be kwa kwa me ma me ye wo da me pe bi wo ha ma ate e wali achi ohinini adaso ai ebusia ye ja e be kwan na asem no emu oya ti D4 so de na adwuma mu a obedi akira ko bolet na epini abebo letter to so ena no enura say maame ya mo kai ye nua ba bi anasem ode ba ya o se wonyem a ena enye oni be ma ne nyema nso be ma ne gi nyinsen ne se obe hwe no ya kasa case na wie mani sika ode ba ye no enura ya send maame ya ade ama no na nya age boy na di sika naba mana de man oh me ba so de la so mo oba veve ye me sister Japan he right so mo answer me first can what ai ono ye Cardi B face of Sompa ofia e kire fe ni mo fe o se fa kan osika no what na onyame moa ai amishra na che say ayes 1004 40 million 1004 ene ma me manu mo no preko na 1005 yeah na na ba nyamishra kiao
Yeah, you mam say wa mu na mutu e bi sa wa back door. Mam say wanya say me kan tu be tua wi ade amame. Yes, ewia ba che be yes be di. Dana be podia share me chiro. Case number 2. Yaw say anasa wa say yaw complainant accuse ma grace ono so ana me de mo bro no amotete so man fama krachi ufiri bro no be so na wo ba bacho sabronum ma me so wo he bacho so ono so sabron kenyase court order in court was I out dem afefe o ma me wo ba bro. This is Sompa 93.1 FM. Na me wo bodu ya apede he. Bacho mpe Bible. Ayo. So abojo sa we gina no da be na be kwa koyi. Di gina be ngonzo de wa kire. Peja kosoro. Eya me wo say yawo. Kramisem Bible. Asema me bekan. Nukure trodo. Kontomponim. Onyame boa me. Order in court. O say we ya ma me wa bebo ma boy die na ejeje wo. O say ya na obi yonum kakra. Bacho. Ma we die mu me ha nya bone. Efe me o say ya na me free sablonum. Sablonum no wo fa he. Bacho e wo. So me free bono mane mu ni me be. Bacho e wo sunwan kwan. Bacho. Techere. Na nya nuro mfansi no keka na kwa amani yo bacho na me papa ifri mu abra na mi senti me na na me maame ne tia me maame so odomo kufu o maame do meko bacho intino anamfo na mi di na fo chiko akra ekodi mate kakra timidi mate akodi na akra nam kobro no be so de kobro no be so me bacho na me wo lashibi antina mo de ko 17 ye ko ashaman bon so ani frost ne ko teshinungwa yo to aso be ma fefe e woman na do abani ne ka se nyame andum wonye skenchi ochukwan satam na me daka anim e ho akra ho nti otu kwan no ene ma me saba wachi machi biem nti me wona blabia ye fe no Mr. Yeboa me master na obehu me ma so pese ka o kire me sliding door adwuma na me jutu me se me 1990 de ka me sua ye nyina ye tie so ba Kenya ase odimba Kenya ase so na me ni na ne ho no ma adwuma mu hwa na me da eye bibia na odi sika bi e ma me nyabotere emrante ni sika de sika abemu ajira me kwaje ahoden na maba me sika semu be mu saa na no ayeden medofo matade e hyemi efra sokore mampon Veronica Fashions and wa pamama me wa mama ye cute me pacho wo Gundis Park sokore mampon vero baby a wo bia no obepam bi ama freno 0244 292 372 menim fefefe efri mygam ata ta number ene abronsan a ene sompa bronsan edi anmuhwe no eho ena wo butu ono so behwe kama na niema nyina asisim adehye mizo drink miza 5G ena ye boboso de amamoi onum bi aboa hye ni padua no ma gina wona so pinti ye adwuma bredodo emu odunti eyaduane akasa upe bia manager Daniel 21st clinic or overseas agent for Beacon supermarkets sister say wa about our post office anomanye mama Esther Adonia Sumdwe I junction wa after Baptist University College PNC Ventures anomanye taxi station yani charity hospital junction dia nhwe Nasachi Enterprise asafo abinchi yani VIP car park dia nhwe yese free 0246 270 221 and 0558 106 348 nani yen Emo Nkomo Zipay
wei eya krade a yefa so emane sika wobetimi agye adi yesi gye adi se wo app no bi e wo phone no so a woni bia de obeye nie obe dial star 270 hash o press 1 na wa register with your ID card no odam o send this kabia e bro 1000 cedis e chow 10 cedi na de aka no so am 5 cedi wei e ya de a won sai bre ene ya memenda bang ya pon bi enim maame yanya call wa ha bi enim ententem so na osika gu ho yes dial star 270 hash option 2 na fa send this cano zpay to zpay yes gd me pa cho Sompa Juma ni bi se wo pedan Sompa FM ewo Abrepo Junction South anasa North Sintreso Patase Kwadaso Santase ye yin agent bia wo dan ni bia friend 0559 002 622 0559 002 622 nene yen emo enkomo amuzu doctor or a herbal gynecologist why ye mema tedua ho adwuma free tetentrede anya sam ketewa hu se sefata se manso wo boa yen friend odonso ti odonso amuzu dia ba udi begu kokom ana timu ana nso de de mu wanom no na odi amuzu v cream no anopa odi bia bore asa wa na odi akwaha enwumre odi akwaha afi ebeye hold atra dia atege no ebeche hold atra na afi amuzu dia ulibido no so ni ho uni atenka no ba ko eka ho no odi be fra milk ana ewo ne kwase no dia watenka no be ba to ana isi na chese upebiata woni ha ya me ba jo bebre eboa yi pampan free obase na ma elastic no nso mu amia me pa cho baby a wo be deliver am 0277 767 43 fraying abe obin ba ku kodru for maami abe ono na wasi apete nyasem abowra kwa ibrentuo mu akwaji enupade aba akinyeje bia nso enihu be ma otadua mu aye mmere maami abe beboa wo afi yemkuro sickle cell utumi nasi no akwa exam so utumi nasi holding heart maami abe dia bibidrosa brayo mu ha kokoko wo be yu fa brother yitro ya se kankan wo ni nyina butuase wo na mu nyina da awedade tano so apatrapa new sites free 0243 345 392 0506 460 208 Traders Farm Enterprise the Traders Chako Pada Beja yellow bidie pada black and yellow fabigu nsuom nom wo bra wa no ma wudro bi wa fedro overdose wo fry kutuntumi nta halitosis fabigu nsuom nom pampan fabigu paste ni so twetwe cholesterol jejewo wani matwintwam unase yakoda animu wani maye mpaninimu fabigu nsuom nanom afi eboawo wo bra ya ma wayem tuo bia oyam bubom na age ho ani fabigu nsuom nom nya bi wo Freddy Mens Apidank Colinac Mr. Herbal any baby at the Chacopa 0243 943 413 Black and Yellow Universal Natural Clinic yeko yentini no mpemu adwuma oposo wa wodasani stroke wagege wo aka wato from wojo nwanye kuna ka akoba na busuani nya bidie andiam wabre siatika otu asinti Universal samai obema massaging fidie ni wo ho de atwi fia gu nsuom de atwa wo yam foni agu TV so am wode wani ahwebie typhoid nti wasole udua so hepatitis ni nyina da o hye ye watonsu S line ye bembo nsuonum 0556 244 102 anase 0200 158 272 na enoso emwa Tabita kum so full alignment ukiada bia free screening ama prostrate any diabetes so full alignment any shimu ma prostrate liver brebo ne sabum obehwe afi eye awo mu hawo tadua mu hyehyew
usisi mu kadwe ye ma herbal treatment ye ma massage ye be wo je kama ye wo enkran madina Firestone footbridge kwa Kumasi de sofa la comment ne dia no hweta kwa takra de sunwane friend 0202 341 0202 347 647 Kanisa Kanisa so usisi pa edudada we wear brass eba tantan 2 days 3 days how prostate amia de ahoma tum moja ni tumi ni afrisani entimi mo kanisa edudada obeboa papa no me pacho bomode so obegibie Colinac Misty eninka Freddie Mays Okanshi Draglin Nana Boache Eba Kobedia Richco Afei Jeff Eba Penny Eba Cape Coast Taco Wasa Bidro Fie Cap Eba Sunyani Baseline Shops Kanisa 0247 436 21st clinic. Ayemi Hospital. We are the Sciatica International Hospital. Kasepa. To us in Ticho. Ukasem. Do kasem. Na wabomodin. Usisiachia. Ubeko. You were overseas. Sciatica expert. Yebe Alpha Radio wa. O my mum na techima ojen bank danda denum techima sunya road. Frezo 540 311 311 yenya abarative for edwedi nkra o mo be hwe kama sisi ya Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu drink bia wo bottle nkitenkiti bi mu afekire ho aperitivo bit na ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter Menum. Na many be ato he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDIJ Jodin Krato Yatum Yako Moro Hey yo, check it out, yo. Abji, drink, papa. Abji, miso drink, miso. Abji, miso, 5G. Anuna medium, Sabri ya yedidi. Uni baby ako. Odofo Black Room. Sompa TV. Yes. Sompa. Yama refo ni etiefo akwa babiem de aba Sompa TV. Eso na Father's Day dwumadi anyasem ketwa e won kransa marimu eda kwasiada eni ginemu dendendende. Na ye diem. Ebusuafo ye bayi na wo say wadru he usi ska ya ma wo na diska ma beba cho master ye bo na obefa mi free sablonum bae no o ma uska say obi di ma bae mesunam ze me da adwuma mu ontino 10.5 o de ma me se ka me fanto no na me de to me de baby adwuma mu ho na nti ye adwuma wie ne e pon ye no obi akwenti me a esem yi nyoma ni nyina ti mi wie mi bia no me hwehwe ho no mu nyina no bag na misika no me di shim no eni ho no me so me mpem ho asem enti ma me frɛ ne ka chense sei na esi eno se me kwan bia me fa so a me kwa kopɛ na ade ama no me kopɛ ma no na dwuma mu mo yɛ na mo okay omo yɛ mpanimfo vanse ni college for no mo yɛ dwuma dada no eno mo nyina ka bomba ko nti fanse me na me yɛ akola ma be do mo ntemti no be bo yɛ mpon tu kura mo no obi e kofie nti no sane ko nti ma nyim ni pakola na odis ka no she bag no bi hu se odis ka bi ahim okay be ba chotama me odis ka ma no mo nyina ho no to mu hu obi a hu se ba obi a senyo ne nafa enti ba sa no se me nkope scan me nti me di ja 12 to papa bi anim se ka
onkopa na cha ma minim sade ne me di tu na nim na papa no koye no se why so akofa ma ba wa anye me hwe ne de mi ba be wia no na mzu se sade ne minim ye enti eno kura ti dai kakra enti nani 3 days na ma me de ba say store du man wa wi enti opese ye shares no e ma no ena ti shares ni hu sika nso na ayire ba chan ena okache ma me ne say odi ama mi enti no ena me kan say pacho luina me kache no say se man ko pa ma ada say go mic ni man ko pa ma se wo ya mo hu akonwe mu abe ma wo ya mo hu aye di asemo ese osi man ko pa ma ada say obe ma ko mi kulum ana say obe pa ma na obe ma police for ache na sem say a wo de nam no wa me akata wanim enti se say no so bi be boa wa sa toy no a wa me akata wanim na be da TV no so no na wan na be boa wo sasem na wo kan se wonim say ye genuinely no kra wo cover wanim ayede okay oje me ma me mo de bia mo hwe enti wo mbe so ma me be hu na ba no from ma me onya bi ma basho debe enti se say no say wa wonim de wu a wo de na asamato wo so ma me do meko so na wo kan o say ye no kre basho wo frɛ no no ɔso onya bi ma ti wo dia bɛdan ye ne ya hwefo ye nhwe wasan me ya dane wo enchinsie ene da so na wote akonwam na wutwa ho se fɛ eti saa no sen ye no e wo studio hey ene ye keka ye nsase me wo do wallet kura to awie ya menya me wia wo ene binim enu nti no so be keka ho nsem yi a keka ho nsem yi ti maame no wen me ba cho Kenya ase ye betimi afrɛ maame no wa confirm se de wo kan ye no kore me ba cho wo ne number ba cho me de ne number ne ma munja yi momi enfrɛ maame no eni musa no se asɛm na ho kan ne wo mu a na ye hwɛ de ebesie na ohene ni se de wo di kan e kan no sebe akora wontin fa bedwafo me yenkoa ye tia ye nye panel ketwa wodi asem se ye ba wo pese ya hwefo eboa sebe ye be hwe ohene ni monyam ho ohene ni ani monyam ho ne ye de aboa wo so kata woni wo so ma kata manim me pese me maame be hu wo pese wo maame be hu ai okay yes di wo producer say yes maame ni diduabo threaten no eti anu ti no de beda yen ti maame no yesre no uradi nyankopo maame no friend say onuni din pacho ma grace yesre wo anya ado Auntie Mele mure omo pusu si ebenya maame no montete ho ne yenhwe yenko yanim aya samu ensem se ne de ene emrante na aba no eni sikasem ninti ya na omumu gidie edin kakra ka ebeye din be nwanwa se batan a onim se ne abrabo esitie na akwada se odi sika eja no na sika no ayira na chinchina a obru nnua ene ade ode tata woni ade yenya maame medi okay eti maame na beti mama wa make you comment hello hello ma grace ma pacho na ho te say pacho nya me adumo yo me drofo we dey abamu wa biti manim ha o se friend ya say na wo sua adwuma slicing doors ibi na me say wo ka sen ko omunya adwuma bi ma sika 10.5 na sika ne bedi ni ho edan a ba bi osua adwuma ne so ho no oda odekwato woni sika na yera na me say emu gidie no eni ho nti wo yere no say njesa de besi wada wroma ma me no kura bi wo mu saa me pa chan no kure me se me sika no ma no amana be ka se sika na yera se yanka man fa mo ni master nyina mu ni suban se sika na yera de a me ko hwehwe me sika ba bia me sika wo bia me kwa akọ hye se dua kura me bone master ni dua na me da kwala na da ase ma grace me pa cho abamu wa wuni no dada me pa chan me pa e wa dwuma mu wa na ipa chan adwuma mu ho no oye adwuma bi ma obi na me ko hye adwuma no na me busa no no say aha na omo ye adwuma no na me so we ne aha na omo ye adwuma ne de ya me di adwuma bi beba ama na ya ma me me panti am this kan man na me say me this kan na ma no
amana baka se sika na ayila de a ene me kwakọ hwe ba bia me sika wo me bo ne master ni dua me bo ne master ni dua kanea na me na kwala na dase na boy wusu nim ni sa wa yakwala abone ifa chan na me se de nim ni se oya akwala abone de to ba se ne madam fo no agi ni di se wono de wonya basa me de niema ne me de adwuma ne ma na obetimi aya ma me no ti na me so me gi ni di ya me di sika kokoma no no etususu se sika na ba mu wadi ana ipa so me de me no se wadi ana se so ni di ya minim sika na Yengina ye tie Sompa woni master ni dua de ya na me na kwala na wote na se na me na da ase ipa cho ba sa na se wa bone maame amane ipa cho ne maame no minim ne maame no na makwakọ bo na mane enam madam fo ne so na me di hu no enti minim ba bia ne maame no wo nso no mum na master ne so esen no wo kan ne master no ai so ne master no se iska no wode ma no na ayira ma great ntumi ma ye mle kakra na nipa de se bi owu ankofa hwe ma o but me bo mu du ya me no wo de share master ni sem na wo de share wo sei nsem me de share wo sei ni nsem o sei no o ti ho no na me de iska ne share ni nsem na me se ma great ntumi ma ye mle kakra wada woro ma ne empe ipacho emre besa iska ni mi hia o so me je dia ya de nte na o si ayila de ya hwehwe na me kwa hwe me sika ba bi kura me sika na fa no oni ne master no na me kwa gina so wo se wo master no wo yi ipacho adwuma wo adwuma mu ho no no dia na waka fa ho ono no ka kire me se wanso ma me se me nyila no se ma me no de obi na de on se adwuma na mo no na odi ble me sa no nti okaje mi sayira kwan bia me fa so a ese adwuma na nko master no ho na wo gi no o master na chi na master na ya wa ese waje adwuma no okay ma me ne baaye no no se na dan fu bi na se me meye adwuma ti na o master ya wa ti obi no de ma me no e na o master nka hwe se bi ade na waje adwuma no e no se ye aha no ase menye en ma e no se sa ana wakofo oba chen ye bi na so wadada waje ska no obade ntutu on for obada Unfa obada. Ere wajire. Kan ye nye. Unfa obada. Onu oba na ada. O ma da bi. Sa wo ye virgin. Ba chai. Sa wo mfie sei. Ba cho mo 24. Ye wi a mema wo de obi akwadwa ye ha na mahwe. Sa wo ye virgin. O be virgin. Ma Grace. Mame. Esra wo me bayi wo mwa ye kakra na wo ma ye mre ne ye hwehwe sika yi ma wo. Me pa so mre beta. Tam be na me ma ne mre biem. Sika na kodi no wo ache. Bibia bona wo se me bo wo mu. Tam dia kula ne da ase. 10 point Grace. Oh, ma Grace me pa cho wo beba. Me pesen ka wo ba na ye tena se wo fi efitiem. Me pa cho da besa na membra. Benada. Me pa cho yo. Pa cho dru ha no panai. Me pa cho yo. Awo metro me wada woroma. Me pa cho yo. Ti ani wo ni wo sei betena se no 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 dru obedru ne ya bono. So oba bi ne jama twetwema me oni bi da sa no akotwetwe no waje nso a. Ye hunu ho asem why? Me pa cho yo. Yo me da se. Yo asre. Ma Mary me ne kora de nsem no. Adia ayira de nyame nkwa na nim ni pe. Ye nim se ne abranti usitie ene asetena ho ne onze ohwe oba no so aso so oyakwara oyakwara bone e wo kwan be so Sunday san nti na bisa so wo so onu de onim ma reason bia enti se de ade na ye ne de ye besre maame no se onya batan ye yi na ontwe kakra ena wo nso a woti we kwabnani odin ne kwa ya osei wa ofosio name pa wa onimo ewia ne na koma no osei wa na onimo Sompa 93.1 FM aha obika ese de obeto e na ya eche Ghana ban aha nye bank aha nye sika ayi bia obetena aha keka wonsem na yasese sika amount say ya de ma okura na sa asem a wo kanya no kure wo de abia wo de akofo oba bi anasa wa fa kire dia ye bibia in fact edawanim aha enti
Eyesre maame ne se onya abotre kakra na yanhwehwe ade na chi na me nim senti a ono nso akwada oda adwumam onafio oda adwumam na yetam sika ede ma ne se oye aboyini na master wo ho na yetam sika ma boyini se onfanya adwuma e wo master achi eno nso kra etwetwe maso kakra efiri se ewu da so a usua adwuma wa hu mobo eno akofa wa ba ntinka adwuma bia so sa edi sika bia te sa nka wo se master ho na e so na o master ni wo ho na master ni se wonye adwuma ni ese ni master na asem ti no so ode ma obebo master ni dua no ode na ayede adase enti ni master ese sa obem se wodi aginamu se onye adwuma no na onye e na akoba se dia ba se dia ye panyini wasem ese se wo na wo hwe na wo ginam za ne wo wie na fu se wo be pam na wa pam no na se ya de ye bo dua de na da se die ende e ya asem kese enti mesra se master no so onye dey omram na asem no entimi entwa se ne esese etwa master fo anam wa adwuma mu onso no kure bi ye nka nkere mu se mu nyina mu wo no ma hu se mu ye mpanifo ne ye de adwuma bra apprentice a ye de sika ama no no ena se mu bi nso sabi madan ne kwa danchi kwa fasa kwala hu nkere ne dia nyame a ye nyina ye som no no wo hwe ye nyina wo hwe ye nyina ye tie so na ba yo ohine ni me da se bebre em se ye nua no asem wo kaaye no ene said the old my katana nim no na me wo problem but ye frɛ maame no wasan bie ki bebre na em say ye nua ba no emiki point bi sa akora ye akoda bɔne na nakoda bɔne na wo ka no wantimi ensi nipi sunday sika no de ama na ayira ntine se wo ka ne sa ena wo sa ka so one ne master no nyina ni suban na awere ho se ma me di wo maame Grace ho ne se obi a wonim no se onni nokore na woni suban ena ade wadwuma ekwa akoma no na say wo ano na we are aware of the risk unim say de okwa akofa mu e ya de a very dangerous nti me hwira hwe se mepira ebi ni de yenua Grace yenua ba Grace ekokoye no nti eho no na ewo so ye say ye mu ehwehwemu yi na master fo bi no ma omode ketrema pa ye this is Sompa 93.1 FM obi a wo ye carpentry na wo ye furniture nyina bi na o me de me ye adwuma kama pa me di nokore eno ba ese me nya jingle man me am voice o the agidi make sales ba cho me de me wardrobe man 7 solid years ni and I'm say bema na me mponi ni abonte su ni de anya den ye ma me no ekita duabo because onye akore ni ne master ni ena e bi amanfo bebiri a complain say omo de e bi asa no mote nti amagidie no ye den e wo fam nti me fi say ni nyina be wie nyankopon ya adoma edwada ebenada na ahima wahye wo nom se wo mra no hini ni na mebese enua iso ti ase se wo ba sompa ha ya sabe aha ye boa ma yie to yie but aha nya charity home nti wasem no nyese okukuru asem ba ya na ye ntubo erere na ekukuru na ye de ama wo da bi se wokọ ba bi na radio na TV station before obet sipi se na tiefo emre mu no na chese asem no ato ba bi a edina ampa so na hwefo be mu a ebeboa enti ebreda na ebehu ni gina brese ampa e wo se ne yenua ba ne kasa na ehu kwan ebefa so atua ne kanu na se ebi a e wo se aboafo be mu a na yehu de ebeye na mesere nkora o mu sua adwuma ya sabe mpredu asa moye mo se me pentema yeye me kotwa part time job no ebi ana master no hunu se wedi ka kwa win no contract nti ye disika ebrewa o ga jira se oji because wedi ka win no contract na sika no yire wie dia ne okobo master mane e ba ne se master no be po ama nti on so afutu a metimi dia ma no na e ma me dasi yo ma ansewa ohini me dasi bebre ye bai na se mi ya homete ne santi me de midi dwatoa ena ma se ne master no so emsu otie yen esanse akwalai wonam no okonya go Dubai ya ana se wonam ena okonya contract papa bi so obi si mi fie kese bi me mahusa abrantie ye obi a ye so onim adwuma adwuma yin so no ye wo ye mate
eti se yakasa abrantie nim adwuma memente ase mu no onim adwuma ehye ne master na nimonyam se ne obi kasa mete ha na metumi kasa sebe na yebra o man hene ne o hene ni ene ma metumi kasa yi eti mi free se baso body no ekoma adwuma no ne master na anso ankasa enu nti master se wo tie ye wie ya yesra wo wadawroma mo adwuma yi minim se abrantie bi be ye adwuma nansan kakra bi maame wo ho wo mu o pieces a wo hene ne ye ka wo mutimi keep no wo mu adwuma mu ho enti pieces bi ankrofo de akeka ase misra wa master wo betimi akeka abom nese kakra bi ne ye beto de asoso ama maame na adwuma no etimi aye fula master na emu de onim de meken na yemfa nhwe na yemfa yie ntu yie na akwala yi wonya na somdwe na won soso abrantie enye ne se maka ne se no afa ho adi wo maame no wo si maame se wa ma ni kafa wo muduru se ya why se me ye virgin ye yi me kan bi obi aba be push ne no fo ahwe soro aye yi en wo hu na me srawo sika no minim sese ne wo kasa ye musitie ene wa ho brase sitie no enya de a wa fa di na emo wo nuanom so ane wo mo wa adwuma mu ho wo mo nso nhwe yie wo mo nhwe yie papa se mumu bi ena afa sika na hye ne ho ena wode abrantie so woni baabi danti woni baabi danti a wono wode adwuma mu wono na ese mu wi ahye ne kra sebe wono ne be yere na mesra mo mu nhwe yie na nyame wo nipa hu anyame de wo hu eti maame wada roma sade ye esre no me judge yasre me maame Mary ye nyina e wo ha nyina yasre ene ye nua be me ni di na enka mitribne sof na naba wono soso asre bi ye nyina ne sompa adwuma nyina yesre wo tobo na edua brode nya de papa onye ni medase D4 judge medase na judge we de abofrey yenwura hunhu wiaso enso we virgin ana me no kase kura so ba bi oda no adwuma mu ho yetu no ye master na tu yeso so am first kana mamu oni ba bi asisi ya okwa akoda sika ne mom enya abofrey ne finance nipa na dose ne sebe yesi panyine a woyi mframa wo che ne se ya na etre ko akora ho nti esan ana abeto abofrey ya ama abofrey edi esense esebenye nanum na yenda na se obabi na afi ne nufu de ache no aya esan ye besere se de nyina ya ka no ara wo sebo ye besere je wadawroma 93.1 we de ye traffic so nsere ko nye bi da na so traffic bi ti na 1005 wa on family je on fan kutua ka ma no because abofrey ni be bia ebie ofrey no na se anso ne mu a obefa o say ya o iti na se so am se meda ho adwuma mu enra no ma ofrey on tu koda enra no no ma ne kata na no am ukoda solid abi ewe Roman over the asking site on my side. Awosem judge wadawroma awosem ti ye gusu esre mi anka sene na mi ko ba bia kranza kampe busia bi edem you master ni say pesa 1,500 there's a 15 million there be enu 11 million kra 1050 aye 1,050 cities 15 million 1,005 ti odi ye Facebook for ne ya broche for ba ko pekora ensori mfredwumem enko sende ma ohini ni na yemfa ma no kotuaka odi ye ne ye hwehwe mu in fact enye kronose anye hwehwe won se jejase mu minka bida enye krono bobi anase ana ne be ma ne class airphone on hwe da nyame ya adum a on peda no mpo ba airphone why mo bo ache on baby no mama krema ahini adasa ya chi watu ana so ngo bele free kenya ase ho no mama se sabro no mu o se hinu o mo no ya chi watu se si akomo ma
Hey, about time being so to me and Yamo. Colaba mu have a fefenyami and fefia. Not no one could any pabon. Judge, and no near him, she no. And no near dear Yania Kuma you to know. Yadi and Yamia Dum or Peggy baby say, Yem for Christum. But I want you away. That's what the one will be common against system in the baby cry. Cocrosuni Pana. Oba Crossunako, I will try and sack it. I will get lazy so ocean. The only lazy. And the dentia, Nemas and Ekano, Ninsan Warfare. Yeah. Judge also small be not any pana court. That's what in Kunim dear bar. A yard now born a basso. It's when Ninsan Warfare to be the link in the man. A Juma warrior will eat trim Nakumum the year Jumano. About what I say, and it's canny by, you know. Nim master no hobby. And the master is okay, so now you're Mandia, and ye. It's in your bonnet quasso. And your bonnet quasso cry. Nemo me say Cassie, and now to baby Coba Biodano, Sabin Brothers, Numia Coco, and when you so, and Yabasa, and Yabasa, Modakana, sir, yes, Nipa Cope, infringement, and concern this camera. Yo, Waka, she didn't me be 0551 931 931 0548 931 931 na. I'm sorry. I'm a lady with Fred to Bukway. Now, watch it. You, hello. Yeah, right. And you only have say, and what can you? Maybe I'm about stable. Medina the Amazing Grace Aluminium Ventures. I'm a start also. Now, a boy who said, "Mamma said, a Juma or Cocodia, Scana Irano. Nothing less than one name or her, nothing near or Hanoma fight on Medium from a man." So, Jinasoname Oba. Yo. Or say, or sit here, Juma Ben and Osibayan. But your sliding doors. No, see a day. Nipa okay, but you're not window. What's on your window? And yes, a wall. Ye window a money fee. What's all your window a money fee, and a day. And I share windows. And also kitchen shelves. What's the windows? But you're 8. What's the windows in here 8? Windows smart and what said only 1,500. On look, I say, or the banny at Tonyo Mano. A go into we are. What's what the bar said no matter to Tonya man go. 100 come out. To on us the Numan Debia too. It's any car say, Snebe, but your minimum America, Snebe, Beb one say, do the Bebanama Coto. Nam the Narno the brown one cotta or the buy nan, the share a while we buy. Tidana is canny right. Miss Mimpium Colavia, a poyana, Majalia Dasa. Yo, the eye and the nurse and the sick can one a pamano. Oh, it's a plan of further Martin Fido. Was one window in the and one seven no best time. I'm pretty sick, Camano Nazar. I'm pretty sick, Camano. Hello? So, Mammy? Yeah, Judin, baby, I can say free. Oh, no, I suppose my book. But your big men are about now, you can buy a number. Hey, Cabe1. Branham insurance, I mean to me, Fanny number in mouse. How I? Thank you. And yet, the whole number. Brahma Jumem, why? Brasom Branham show. You. Hello. Hello. You didn't baby, I can say free. But I can say, but so your friends say we 1,005 no can 1,005 name mean yes Windows the door no can the best place better than in the camera or better than in the camera na dia so be beba. Yo, no one you money. Hello. You didn't baby, I can say free. But I thought you from me anaconda, my first hotel, Yakuya Conference. Sompa. You become about to them with Jumaka. Yakupo, now, boy, now, Cano. 15 million. I will be the man that 1 year sliding windows now. I go back with you, know. And to me, as I say, I found a boy in a Cano. Once you investigation, say.
Acha nyabotra ose. Wo mo check ye ni sika ne be 100 and something million o. Na wo ye se wo di sika ne bi ba. No di akoto niema ne bi agu ho. Ya ka sem na ya muntie. Ose omo ye estimate ni sika ne be 100 and something million. Ti ma me ne ye na dwen se wo di sika ne bi ba. No di akoto niema ne bi agu ho. No di sika ne we ba ya. Ade anche kura ye fa ye no. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Sompa FM. Hello. 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 Abusuafo ye ka asem no aya amunya botre na muntie. Ye ho ka nyina ye kra so kan na etwetwen aso. Ba o say ade a o ma charge ne be 100 and something million. No say ne me di we ba na o de akoto bi agu ho. Eni say akofa asem aba no. Hello. So mama ejuma. Ye ura udin ba bi akasa free. So mama no say mo be say no. On so le boss. Futi akora ne say na no. Adonfo ema omo ye ejuma ma no. Na hu ye na say. If you are for the papa, and I say you papa. But that's for the no catcher, the papa, you papa, and come for Sompa. I know what I will make you never be so what I wouldn't even lose any of it. Now, we can't be absolutely. How did you have more 640 onto the water? A son and son, I'm onto the water. You know what? And to move on the way, we can and walk of good to ya. Ebe yo den enti yesle eyesika yenkase yesika but eni ema bi ba omunya abotle ene ntobuaso because kasa wo kase nna no eye den ya wo no so wo ba ne botu kwan enti se wo ko bodie yi na wo chena wo ba so efon ko so wo bia bia eni eni besi enti lesle ye bompa ye me to me sase me ye bikula ni tele hejibia na sene abani ya pibia ka odie fia ne ka na se bia abani da mo ase ya mi fia mo. Hello. Udini baby akasa free. Your friend you ma me kasa free so me. Da me say boy na some no mo sheni na scam so Moshe Muye. Yate. Edase. Hello. Yes, of my good afternoon. Afternoon, din baby akasa free. We never come again. Yeah. I someone. Me we did go makuma mu say. Boy mi kano on 5. And then just out to party ma me tika no. We ni tika. Because tika the bend na ya tika ni me gira bia. I don't want to buy. Actually, if I go to the bedroom, no, the other stuff, I don't want to go to the bedroom. Only morning, only that. And that's it. Hello. What's your friend saying? That's 59. Now, with the same type of say 18 to sooner. Hello. Which are of funny and solemn come Mary? Be kind or bad time, Mudia. You don't know Unim will be a Nedia also that be a beer better to any abortre. Yet, ya a software penning for 8 year, you dream a dear, nanomon penning for a titra mutia yet yamo. Bye bye. Yo, Nanaba. Yo, or any medasi. Say, me, mammy, I can in. I said, do your body, eh? And Penny said the empress or baby wouldn't per se through Bessay. Say, Minia Bay wouldn't be a boss, any indeed you about to me, ya. And Kayo Kwambi be a fast woman who need Panya Diabo. He said the old one on it to Wakumem.
dakoro betumi ayi wasɛm nti yɛhwɛ na yɛmpɛ ne poma sibre mekyia obi bia a wotie Sompa TV ne yɛ radio station nyinaa mekyia nkranzafo medɔ yere ajiwa oben Linda nim sɛ saa bere ɔhwɛ me because o live mekyia obi bia medase ɔhene medase mekyia kwakwa dumata ane Jane Frank Company se fo nyinaa nanso mesrɛ sliding doors for sɛnea mekaeɛ no mowɔ materials bebree a moyɛ nkɔfo nnwuma a ɛka medeɛ kora mede kyɛɛ mo a motie yɛn nɛ da nyinara na mowɔ materials ne bi gu hɔ no yɛsrɛ mo monse samra ne yɛmfa bi nkɔko yɛ kan meda mase difo wadawro mama si ye oba pa kotoko janshi mi cha no so bolo a de bre me ne so nyasam keto de kama onyame hira mama si ye se menya kakra apa me minim minchia mimia panyine senior man o mahene ye odi boache me chia na mi wura tofia kwa na adwuma wura papa nyame hira mu nyina no makoma ene oto kese pa nyame hira mu abusia aha na brebe me kwan me de adwuma die ni nyina si na agudie mufo na babetra so ye sori so Sompa Nkomo Ebola amaje wa me piesie o mezi kumase one sister santoa bra kwadwo oni ho mata ene kropo market ye bra wo ye mpaboa okwan ne ho no ya me hira Sompa FM obi anhwe no yi ene efiada ye kogye ahomi na ye mfa de fofromra adwada mebo adwuma mo my Ghana adehia mo ya nkransa kwasiada wo hwe me kware Father's Day dwumadie he ibegina mutendende abedi na ahye agyanum nyina nso animu nyam be frame ohini ni amakranchada zo a so of mami premier ni asante me agema to amam di fufro ba pa misa Sompa Nkomo Ebola all day in court